Baba ukhumbuza abalaleli ukuthi ngubani igama. Mina nguZenzo Luphahla ngise-Fountain. Utshontshele kakhulu inkomo lapha akusitshele ngokumonakalo lo waba khona la nxa sasezwa ngaphambilini uhamba njani. Lezi ayisukuthi ngezakuqala vele bahlezi betshontsha okwakuqala babesatshontsha esipayeni kanti sibetshayela egangeni. Nxa usibantshontsha esipayeni kutshontshwa khona Okwakuqala babesatshontsha esipayeni sasiphuma esipayeni okwakuqala babekhipha esipayeni lizivalele bezibophe behambe layo. Kanti sebebona sebele advantage bethatha egangeni. Hayi baningi kakhulu. Baningi kakhulu abatshontshela ayisimi ngedwa vele baningi ngoba ngiphose ngathi iFountain vele as a whole vele imizi from village A B C D kuyatshontshela. Amapholisa athi Amapholisa ngazi ungareporta akula follow up kababuyi ezithi zikathezi mina ngatshontshela ngitshontshelwe abazilanga bayabuye ku ground bezobona inkomo ngoba ezinye izaganyulwa abazanga bezobona lezi esiganyulwe up to now. Zinjani lezaganyulwa sezinjani? Sezehlile ngoba sezicakile kathesi ngoba khanye sezicakile ngoba ziyaziganyulwa emsipheni sezicakile kathesi ngoba amathole lezane ezinye ezabulawayo zachiya amathole lana safa la and it's a loss ngoba lezana zazikhiphe amathole angu-3 ngoba inkomo vele ezabulawayo 8 zakhitsha amathole eziswini zimithi ukuthi abantu zazala ngo-August sesezizele futhi la amathole la hafa onina ngoba kusela onina sokufile futhi inkomo zakho ngosibala amathole esezingaki 10 ngenyanga 1. Usele lenkomo ezinganani lezi? Izilutshwana senselile ezilutshwana. Manje awuzesabele lezi nkomo zathina amasela la njane ebhahile kanje. Kama amasela la abantu abaningi badungana bayazana labanye abasemadorobheni obusinessmen ziye emabhutsha wena uthini? Mina kade akulanto engayenza ngoba zeneze ezilutshwana zenezi ngoba ngikhangelela ukuthi ezizagcinani imuli yami ngoba ezithi zinzane zatshontshwayo ngangikhangelela ukuthi zinzana zizaphathisa abantwana ukufundisa abantwana. Engizamayo ukuthi mina kuthiwa zitshontshwa ngobusinessmen ziyadliwa edorobheni lina lithini njengama-farmers njengezakhamisi la. Hayi thina ezi-farmers very concerned ukuthi ziyaphuma lapha eFountain kanti amapholisa kawakho yini emgwaqweni ukuze ababone umonakalo ezitokuzini amabhutsha yini aregistered nanga-registered. Yiyo okwazi ukuthi amapholisa kababone yini umonakalo kuze kuyebamba umuntu from streetini bengaboni bona ngoba inkomo ziningi siyaripota more than 100 inkomo ezitshontshe eFountain but abakazi bebambe lutho and kuluthiwa kule anti-stock theft kanti i-anti-stock theft ngeyehofisi yini kumbe ngephumela phandle ibuze izikhalazo zabantu anti kumele ibe iphume ku-ground isebenze ebantwini ingasebenzisi ehofisini ngoba ezithi zikathesi inkomo ziyabulawa kababuyi ku-ground bezobona ukuthi kanti inkomo zibulawa ngaphi eFountain ukwenza ukuthi bavale lapho eziphuma khona.